Ütü gününden gündü yöneticiler, uçutallar, tülüpütler, Ehgini bargıtın avtonomiya süs sılınan musustarı sürbe hette gününden lögöy ortoskultun kollektivin yöneticilerin atıltan ititik isimlik ağadalibet. Saka avtonomiyata tığınca 902 yıllığa terillen Begi Respublikabı bıyıl Beytin sakalı tılınan yönenen kaz bildi saydı barıta bihiqa bu avtonomiya kelbetitten bolar diyen attıbıt onun Begi çulu olatar bıtın çulu ubayдар bıtın Platon Alexeyevich Ayumskaya Isidor Nikiforovich Banakhavı Maksim Kirevich Omosovı össü tügül mahtanan tulanmıt sügüliyebit onunla ıtıktıybıt. Bihegi avtonomiya bit günügen oskola bitigen elbek dilehinler ol kurduk elbek kıyılar kele turallar ol kurduk oskola bit balağan ayın 9-13 günleri gel hep tuğun 5 sahanılık bit onu tahanan bihegi elbek sitihiler bitin ağan tulanmıt çoğulan attık bitin bakada bit. Заречье курдук, элегенгер конкурска беги учталбыт. Молодой учитель Заречья деньги, абсолютный чемпион был бы Василий Васильевич Бережнев. История волна общественного нечтала. Волна эгаделехтин багадабыт. Учитель года республиканской терехенге призер атын ылбытан алын класс уштала Нафанаилова Валентина Гаврилевна. Келене агаделян туламмыт. Иги үптүк сыйнага кинлер нагалалдын тутталар бытын көңүллер. Внимание! В день празднования столетия Республики Саха-Якутия торжественно чествуем лучших учителей нашей школы, педагогов, чей самоотверженный труд, чья преданность делу позволила им стать победителями. На эту торжественную цену приглашаем призера республиканского конкурса «Учитель года 2022» Нафанаилову Валентину Гаврилевну. Валентине Гаврилевне Нафанаиловой вручается нагрудный знак «Отличник образования Республики Саха-Якутия». Министр образования и науки Любимова. Валентина Гаврилевна Нафанаилова, учитель начальных классов, финалист республиканского конкурса «Учитель года Якутии 2022», обладатель номинации победителя «Лучший учитель начальных классов Республики Саха-Якутия». На торжественную цену приглашается абсолютный победитель профессионального конкурса «Молодой учитель года» образовательного округа «Заречье-2022» Василий Васильевич Бережнев, учитель истории и обществознания. Абсолютного победителя молодой учитель года образовательного округа Заречье-2022. Onu tahanan Bihegi Vasiliy Vasilievичка Осколатыттан Александр Николаевич Жирков саңа тақсыбыт плеттечі кенегетін бәлі хунабыт. Валентина Гаврилевнаға әме сәмей бәлі күтен тұттартыбыт. Спасибо вам, дорогие наши учителя, за ваш высокий профессионализм, за неиссякаемую энергию, любовь к детям. И еще раз аплодисменты нашим дорогим учителям.
Еттинник ағырдалян туран чөл чеген өйдақ саналақ, сатабыллақ, уанна жоллақ болын ген ағырдалилға тылы беребет лөгөй нәйлеген балығар Месников Марк Васильевичка. Уаставуллах лөгөй нәйлеген олықтақтыра лөгөй ортос колотын коллектива кептентағы чечер оғы садын коллектива онан күнді итілдәчілер, үйренәчілер. Әйіні барығытын бұл бігі дойдубут, бігі түрәбіт, үйескәбіт, білген бұл оғы садығар сколаға үйренер, онтан үйректі, үдді көрекке үйренен, үләхет болан үлелен, олықсуяр, же уаттерінен олықпұтын олырыр дойдубут, таптан олырыр дойдубут, сақабыт сірін, сүй сағын бәлетир юбилейіне күннен лөгін нәхелеген жағалтатын, оны депутаттарын атыттан ес сүрек беттен әғарды лебек көңілі. Беге өбігілер бет бұл сүй саланара түгер Сақа республикатын государственный туспа регион болан, государство болан таққарығар сүлкер қылаттырын келдіренлер бүгін беге республика бұд үйіне сайда тұрар. Бары әтәңе үйеріне қамсы үләли олық олыр бұд. Аң дойдыны күтті бірге тәңіне сайда олыр бұд. Онан беге кенерге улхан мақтабытын тердебет. Онна мен манна бәлетен текпін бағарабын беге лөгөйдер бұл бүгінгі күнге әме бейбет ураты қылаттақ біттен тек қанада беге өбіге бет. Оскола бұд кене атын сүгер лөгөй тойон Сақа сере онна нұтча нұрота әйләқтік Сәлиті хоқ әйінен қолбуғыларын сетеспет историялар болыр. Онан бейі бұл бүгінгі күнге әме кен тұтта келінен аттық бұдыннады. Инеден тұран бұл жылға бейіға әлбәқ юбилейнай күннер бола тұралдар, тәрәйіндер бола тұралдар оқырдық Улуска республикаға бұл республика сүйсағын бәлетейір арағынай тәрәйіндер бола тұралдар. Оңатағынан бұл сайын, отайын саңата бейге улуспут кейінігер ақсыз спортивнай Сақа народтарын спартакиадата ұтылыға, бұл спартакиада Сақа народтарын олимпиадата ден өйде қанада Сақа народын қаз бейді улустара нәхелектері кәленлер манна қаз неделенді бұхып көн көрсөхенлер ұлыған тәрәйін бірағын не ұтылыға. Оны тағанан Оскола директора Михаил Петрович Белитан аста балаған айын саңата бейге бары үйеренмейд, үйеріне сылджар, үлеләбет, үлелі сылджар, жон болан тақсы бұд, кен тұттар Оскола бұд, лөгерті Осколата государственной әттон 5 сылын белетир ұлыған юбилейне тәрәхін болуға. Манна ме әлбәқ үйерджет, улхан тахымга бу тарахын үтүлдыга демит бихи эренебит оны кетебит. Сөп эни курдук албах тарахыннар бу республика бут сүйс сылын кытта бихига тәңге улуспутор да нехелек битерде болары туралдар. Оны тен турамман бу бүгү тарахынга эте олу шөйдик сценарийге келдиреңет занарный оны республиканская көрөктөргө бихиги ушталдар бут улухан сетихилерин бәлетәңет знактарын именно манна Джон Серге олықтақтыр икарлы туттар бұқыт бұн олыс үшігайден хаңғыбын тоға жетер қанда антақ конкурс болу сергер қауыр манна олар Джон оғылар көйен көрбәттерді. Одан те олыс шөйдіктері хаңғыттығыт. Онна бүгін әме күріс 2 жастан Оскола бетін инициативатынан тәрәхіннен Оскола тағығар олыс шөй анығыл тылынан тәқа флешмоб Хукай болбут, оны видеоролигин көрдөбүт, олус сәргәх, олус үчүгей идея демемен белетебит. Онан эхиде баргытын Сақа автономиятын сүй сылынан белетен тураммын, өссө нехелек адыттан
бу зональный күрәккә молодой учитель года зональный ден илинеңер улустарыгыр. Узалдан чурапчы таатта мән хаңалас амма улустарын гаркас әлбәх молодой учитель бара улой. Ол молодой учительлерге кине самый гран-при молодой учитель года аты сөкпүрүттен бихилүгөйдөрүсө кен туттаммат гадлан туран лөгөн эхлеген жалтатын аттан мактал суругута сәмей бәләхбек уллары бүтүн токтоңда. Василий Васильевич Беретлев, пожалуйста. Маннык диреңиз коханна мактал суругун вана семей беле атыптарыкпын багарабын республикатагы бүтүн республика дүнө учталлар начальный класс учталларын көрөктөрүгер. Олус үдүк тахамга кыттан лучший учитель начальных классов лауреат үдүк атын сөкпүт биги учталбытыгар Валентина Гавриловна Нафдаилова. Бу учталлар бытыгар өстөтөңүл мактаныкпытын багарабыт бу именно юбилейный сыл бытыгар республикабыт сүйсаагар осколабыт 15 сылыгар маннык осколабытын лөгөй нехилегин үрдүк тахамга ататаннар өссө да киндер маннык үлләтиннер демит бихе осколабыттан өссө да маннык үрнәчилер учталлар маннык үрдүк тахамга тагыстырнар демит мен баганабыт деп багарам барагытын республикабыт сүйс сылыгар багы Бүгін музустар сүрбәтті күнігер барға бұяңнақ сақабыт сірі сүйіз сылынан кен тұттабыт сақам серінен үнкі бедейті үлгәдін өліскен өрүйінен сағыла тақлық болдым. Класстарынан үнкі доларудың сеналықтара маннық составтағы жүлі өсібер. Сыроватская Вера Егоровна. Петр Петрович Абатаев атынан Светлана Кен Методиха. Олесова Ирина Егоровна. Чечер Оласад Итачта. Петухова Евдокия Дмитриевна. Легай Ортос Палатын Ракив комитеті члены. Күнді көрәчілер, сақ автономията сүйіз сылынан келен ехер көк майдан ағаддалан тұран кен тұттабыт сақам серінен үнкі конкурсын сағылыр бұдың көңірләйін. Конкурсы сағылырлар бастығы үйіз класс өрінәчілері конкурс балығынетінен алын сүйа группағылара сақабыт серім кенағаске кенчәрі үтчада оғыз аз дейін теманы ариян көрдір yoқтары. Сынаға үңірабыт, самай крачан кыптачылар бұдын, маңнайғы класс өрінәчілерін. Веселая детвора. Не наигралась я еще с тобой. Детство, детство, ты куда постой. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, по теплым лужам прыгать босиком, на самокате мчаться с ветерком.
Чудо детства. Вы поймите, наш сказку не спугните. Вы теперь уже большие, вам туда дороги нет. Но куда-то подождите, из порога поглядите. За большой заветной дверью чудо детства яркий свет. Чудо, чудо детства, сказка по соседству. Чудо, чудо детства, вечная игра. Чудо, чудо детства, детям по наследству. Чудо, чудо детства, чудная пора. Чудо, чудо детства, сказка по соседству. Чудо, чудо детства, вечная игра. Чудо, чудо детства, детям по наследству. Чудо, чудо детства, чудная пора. Помолчите, ничего не говорите. Вы знаете, как трудно нам вместе усидеть. Папу потерпите и расти не торопите. У детей проходит детство, нужно многое успеть. Чудо, чудо детства, сказка по соседству. Чудо, чудо детства, вечная игра. Чудо, чудо детства, детям по наследству. Чудо, чудо детства, чудная пора. Чудо, чудо детства, сказка по соседству. Чудо, чудо детства, вечная игра. Чудо, чудо детства, детям по наследству. Чудо, чудо детства, чудная пора. Ля-ля-ля-ля-ля. 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 Итini baktığında mı kimi gaydawa? Детство, детство это свет и радость. Это
Билбит жора киһәтигер 408 класс коллективтары толоролтара спортивный тәдеңнәк үнкүләре. Үнкү дүймәгә улуспутугар аны сайын ыдыллар көсирен аксыз спортивный ойнуларыгар ананар. Сынаға ыңрабыт 400 класс коллектива әбіге ойнулара үнкүнен. Yoğun 5 класс коллективын спортивный ойнулар күлгеләре. Gelin armağanı kırkıntır but modu modu uodu but modu modu uodu tarbut çeri 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 key çeri 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 key ırkıda oyo ikiliğin ırkıda oyo ikiliğin bu çara kere Милые девчонки и парни удалые, дружно завязь задочки,
дружно взялись за ручки и танцуем черенгей, и танцуем черенгей в этот сверкающий вечер. Hey you handsome guys, hold your hands together, let's go to the Jerengay, dance in that wonderful night. Gele hırkaçan Cerenkeyi hecegen Nova hasa hecegen Hele nos hissetçi. Исполнение танцевальной группы 6 класса «Ритм». Send from above, we tell them watch out for this, watch out for this, I did my best lyrics, mash up the place, but she was not for this. Yo, me now miss number one money list, the girl them a twist waistline can't resist. Watch out for this, I did my best lyrics, mash up the place, but she was not for this. Yo, me now miss number one money list, mash up the place. Any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me like say me in ya. Me go the hardest, yes, me go the hardest. Man a real general, the rest of them a novice. Inna the place, turn it up, till me walk up at the forest. Hey, now me friend them a yarnist, graphist. Girl, them know say me a the smartest. Up inna your face, say the great it a place. You know you no fit fuck with the hardest. Hey. Спортивный үңкүй түймәген түмөктүр 8 класс коллектива. Приветственный танец 8 спортивным играм. Sürükteri tarafın çemberine
класс. Sayını Урuyду. Doksun ıdыстığынан körsün, ақсыз bu klas tolarudugar ahor ünküte.
Здравствуйте. Здравствуйте. Олар, bilen kartışka diyor ki. Bilen sok gidiyor kartışka olursa. Ödemelik olacak. Çekildi. Ödülü bitti. Kendike de oğlum var olan. Nasıl ya? Вот, отчёты сегодня general. Olur. Kaçta dok var? Egzaminimiz nerede var? Hayda, belakten iyi suatlan olun bunlar. Onu babada kullanan belaklarına kullanın. Söyle. Tek yaşı sevketin. Belak üstüraktan iz duatta molokta. Yönakıcı da mehdi yakıt soğuk. Çekit adet. Arenavit. Kırsoka değil. Abdul bilegi kısmı kasmak bilegi ya. Bu bilegi de aydı. Küçük bu bilegi. Kildire bitti. Альбомда. Bugün ne albom var? Setene kaçının vereyim ben. Gerçekten kayan da var. Arayha. Basıgılı mısır bilegi de hayday. Abdul bilegi de olur için daha Evet. Pastolog pastı direktörü kime bir de oldu? Oğuzhan somnulu bak, oyat tebet saatların, asmıt gerek etkerehine boğulan öydön sürekten sübbet. Yer çeste atım sügen, bastör beleyekin, ruh haltız banamın, yer bolamı cevol gün, yürü ündügün bilevin. Bahamayı has bir diyetiydin, barkın tolora dihevi. Lenin'ni yörelerge coluhan, netke dolu tolora bol. Gorun baraban nirgete, tekkeli bir teknik kamı bud. Cinne piyanyer dedenmit, barık belci belenmit. Oğlan, piyanyerge gelmen, komsomolga girevi. Aray, bir batak bunlar. Eso, bilgi kamsuolga hayan dikirehte akri. Ama hayal piyanyerler boğum barakan. Seni
Тугу кеша. Müterbit çugahattan çugahan yerdi. Береме түргенек тағар. Ehil bacalarga hayda can bolar bu boloy. Мен баға сынабын таларымын біраз үйраға тұтарсар болу. Antam min manna doydu var kolkoz köyleliyem. Canga sergiga kömüleyem. Тайсан қалба дені бітте, Bihigi kahandagani beye bebetin sütersiye soklu. амнық кеша. Разные писать, и перышком тетрадь. Учим в школе, учим в школе, учим в школе. Читать, рождения писать. Учим в школе, учим в школе. Читать и рождения Иван Николаевич, он научталар. Эйгли бу Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sur le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.
Жоғаттар, әйге көрдігіт далан жікті сасайым нетінен тұрорылығыт инсценировканы ороллары толырдылар. Кеші Попов, Борисов Аял, Айта Уйгулана Дегтярева, Света Александра Лукачевская, Настя Дарина Солятина, Лана Юлия Бурдашова, Миша Акрылов, Анатолий Сипцев, Ваня Халдеев, Мичил Данилов, Толя Максим Кличкин, Маша Эва Олесова, Туяра Аина Троева, Михаил Сергеевич Николай Никитин, директор Максим Семенович Пахомов. Сценарий Сурыйда Настя Васильева, Юлия Бурнашова, Дарина Солятина, Лилия Никифорова, Елена Михайловна. Режиссер-постановщик Варвара Федорова. Музыка онна от Квесик Тюгер Үлелете Андрей Никитин. Өсі түгіл үйде кәхінен күнді күрәтшілер ғылжыттар. Түгеннен туғанан үріләқ бейге майгыға бәләқ тұттарарбын көңіллән ұлыстағы ұмсылған коллекционердар түмсүйлерін ұйтылыбыт коллекционердар конкурстарғар кәптіні Кырачан Олықтақтыра Дуся Ринат Даниловтар анал атқа Кырачан коллекционерген анал ату тұппыттарын иеттерәмен орна бой сәмей бәләғай тұттарарбын көңіллән Дуся Ринат Даниловтар. Онна бүйінгі тірәхімден кергеппет, оныз кластарғанан тоғысырып. Ғымыйығар айылға оғықтар, жекті саз кемегер, жекті саз 6-7 кемдерін санатар, жекті саз бірайығы, сенегеләқтік сынаға тұрар бұттырын тоғылыр, тоғысырып тұттарылар. Оныз бұл класс коллективігер, класс лаячыта Старкова Елена Михайловнаға. Онна оныз А класс коллективігер, класс лаячыта Пахомов Максим Семеновичка. Оныз А, оныз бұл класстары өңірі. Онна мақтынан тұрар хас білдігдер Семей Миннигес Белақ. Әсі да енігіден үрдің сетінелері мақтал. Сөз сылынан кен тұттабын сағам серінен өңкі бідейді өлгәден қоңғышпыт түміктерін ехетенерерге тылы беребет жүллір сүбе председателігер Сыроватская Вера Егоровна. Үті кейінен күнді көрөтшілер бүгін үнкі жұрық ехете сүрдәқ жүгейттік аста ден етебет жұриятыттан онна күттібіт оғылырға бараларғар мақтал тылларын етебет. Үнкүйіттер бары кластар үшгөй бағатик білемненен күтіннылар. Бастай кластан сағалар, оннан тон жюри мандығы белеті биге сүріннен
уофсайт критерийнен көрөмүт саналатыбыт. Ол курдук холобура сценическая культура үnküge хаятардаганы бар болар. Онна үnkühüттер бу берилибит теманы сөп туханан үnkülülерин көрдүбүт. Онтон класстарга үчгөй бай үnkülер турпуттар, класстар бары билемденилер гынан бар. Сыйха халты симбир бараларагар бар. Үnküленияктар сөпкө, онна үnkü исхохонун берилияктар, үnkühüттер бары үөрэ көтө сылжактаактар. Эне жен этен туран түмүгү ихтинлерер битин көңүллер. Номинация «Дебют года» на фестивале классных танцевальных коллективов школы, посвященной столетию СССР Кенту Табансакам Серинен, присуждается коллективу первого класса. Классный руководитель Олесова Наталья Семеновна. Номинация «Зрительская симпатия» на фестивале классных танцевальных коллективов школы Кентут Табансакам Серинен присуждается коллективу 5 класса. Классный руководитель Пахомова Анисия Анатольевна. Дипломант 3-й степени фестиваля классных танцевальных коллективов Кентут Табансакам Серинен присуждается коллективу 2 класса. Классный руководитель Карманова Елена Иннокентьевна. Дипломантом 2-й степени на фестивале классных танцевальных коллективов Кентут Табансакам Серинен присуждается коллективу 7 класса. Классный руководитель Дьяконова Майя Алексеевна. Поздравляем! Дипломант 1-й степени на фестивале классных танцевальных коллективов присуждается коллективу 6 класса. Классный руководитель Надежда Егоровна Бурнашова. Поздравляем! Лауреатом 3-й степени на фестивале классных танцевальных коллективов Кентут Табансакам Серинен присуждается коллективу 4 класса и сертификат на сумму 1000 рублей. Поздравляем!
танцевальных коллективов Кентут Табансакам Серенен присуждается коллективу 3-го класса. Классный руководитель Петухова Лариса Егоровна. Поздравляем! И сертификат на сумму 1500 рублей. Лауреатом первой степени на фестивале классных танцевальных коллективов Кентут Табансакам Серенен присуждается коллективу 8-го А-класса. Классный руководитель Василий Васильевич Гребнев и сертификат на 2000 рублей. Приглашается 8-й А-класс. Öküz dağından öse tügül ağırda gibit. Гран-при на фестивале классных танцевальных коллективов школы Кентут Табансакам Серенен присуждается коллективу 8-го Б-класса. Классный руководитель Татьяна Михайловна Петухова и сертификат на 3000 рублей. Büyüğü dönemin Grand Prix kahayınlara aksız bir klas öğrençilere eğerde. Gündük rəçilər, bugün sahabı sirin söz sılınan saydı artıgın törağa yürü kötü arallanan tüste. Kentut Tabıt Sakam Serenen Respublikabı tüy salıgaran Allah'ın rahmet manat gümüktener. Barıgıtıgar saz kökün ırasınanı Johon sitiyileri bağarabı. anıgı körsü qayeri doğdu.